Siyanamukela namhlanje babukeli isifundo 7 isihloko esithi ukukholwa kobufundi igama ngoGift Moyo angihambi ngedwa ngihamba nomzalwane sicela azazise. Ngiyanibukela babukela emakhaya ligama lami ngimHarris. Singakaqali sicela sikhodamisa amakhanda xa sawukhuleka. Baba wethu osezulwini siza phambi kobuso bakho mzali simema umoya wakho ingcwele Nkosi xa sawufunda isifundo sicela usiphe ukuhlakanipha uthulule umoya ingcwele Nkosi nakubantwana bakho ababukeleyo kube khona umahluko Nkosi after esisifundo sicela usixolele nobugwenxa bethu sikucela konke egameni lenkosi uYesu Kristu yohlala uzwe phakade amen. Amen. Ivesi lekhanda silithola kuncwadi yabaseKorinte bosibili chapter 5 uverse 17 ifundeka ngolhlobo kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esitsha okwakuqala kudlulile bheka seke vele okutsha ivesi esifumaneyo incwadi esiyinikeziwe nguSteps to Christ chapter 7 page 57 to 65 ithi isimilo siyembulwa hayi ngezenzo ezinhle ngezikhathi ezithile nokungenzi lutho kodwa umkhuba uvamile ngamazwi nezenzo. Ungabe utholani mzalwane kule verse nale ncwadi esiyifumeneyo isicatshulo? So lana ke njengoba lesifundo sihloko sakhona sisho sithi uhlolo lobufunzi kusho ukuthi ngoba ukuthi kufuna sihlole ubufunzi bakho kuJesu Kristu kufuna ubonakalise ukuthi hayi mina cobo ngini ngisidala lesisha ngiloko lesifuna ukuhlola ukuthi lo muntu lo nguye nyalo akasafana lo muntu wakudzala na ngileti imvo leti kahle lesithi hlolayo and then lokho ke nawufunza lapha kulomoya wesiprofeto ibonakalisa lesimilo lokufuna ube naso not isimilo sokuthi lapho nalapho ngena imvo letihle lapho nalapho ngena imvo letihle no kodwa kuba similo semagama lamahle netendo letihle njalo so ngiloko ke lokuveta lehlolo lebufunzi kuJesu Kristu. Siyabonga. Ngasingena ngesonto isihloko sithi umsebenzi kamoya. Ithi yisiphi isifundo uKristu asifundisa sona lapho echaza umsebenzi wokuphenduka na. Sifumana ke kuncwadi kaJohn chapter 3 uverse 5 ukuma ku8 ngizayifunda. Ithi Jesus answered, verily, verily I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, you must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Umbuzo wethu ke mzalwane uyabuza phaya ukuthi isiphi isifundo uKristu asifundisa sona lapho echaza umsebenzi wokuphenduka na. Lapho ke sithola amavila amahle locetha kwafunza ke lapha kuJohn 3 ukuthi umuntu kufuna ataliwe ngamandi nangamoya oyingcwele. You know sidaliwe sibantu sonke lamhlabeni sidalwe ngiboma kwethu. But lokho angeke uze usise ezulwini because siyinyama. Even etendo tevu yatikhomba ukuthi inyama. Kuze sikhone kwamukeleka kombuso waJesu Kristu. Kufuna sitaliwe ngemandi and then sitaliwe nangamoya oyingcwele. Lokho kusho ukuthi isimilo sethu sitshintshe and then ipurpose yethu njengoba siphila lamhlabeni okanye injongo yethu ikhombisa ukuthi no sifuna ke ezulwini. So kungiloko ke lokuthi ngekako
ukuthi kwendeke etimpilweni tethu ukuze sikhone ukugucuka. Ngiyabonga, ngithandile nami nxa isitsho ukuthi okuzelwe inyama kuyini, kuyinyama. So iyabonakala ke nxa sibuka isihloko sethu ukukholwa, ukuhlolwa kobufundi. U-B, ngeyiphi inguquko ezobonakala ekuphileni kulowo oguquke ngempela na? Umbuzo esiwufumanayo ukuthi ngeyiphi ke inguquko ezobonakala empilweni kulowo oguquke ngempela. Ivesi ke sifumana ivesi ezimbili. uRomans 12 verse 9 to 18, esibili ngu-2 Corinthians 5 verse 17. Sizawufunda ithi, let love be without dissimulation, abhor that which is evil, cleave to that which is good, be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor preferring one another, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, distributing to the necessity of the saints, given to hospitality. Bless them which persecute you, bless and curse not, rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind, one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conscience. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceable with all men. Yile sifumana ku-Romans. Then ngifunde no Corinthians 5, 2 Corinthians 5 verse 17 ithi, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ithi umbuzo wethu, what changes will appear in the life of a truly converted? Sithola ntoni kwezi verse esizifumeneyo mzalwane? Sithola amavi lamahle kakhulu lapho ukuthi kwendekani kahle kahle ngokuthi sigucuke ngakwempela. Number 1, imvula engithanzile laphana ukuthi laba labaphendukile cobo ngakwempela bathi labo babambelela ukuthi imvula etihle. And vele kuyinto kanjalo because the way stand ngakhona siyinyama lokuthi siyenda lokubi kuphela, because even nemvelo yethu ayihambelani netimvula etihle letiyendekako. Bathi kuba nelithando lebizalwane. Naturally sifuna ukuthi yonke into ibe nebumina, but lana kuyahamba. Uqala kubona njani, uqala kubuka lomunye umthanze leyo into njani, uthi thanza ngakhona wena. And then uprefer lomunye umuntu kunawe. Ukuthi ubukela lomunye umuntu ukuthi hayi timvula etihle ngifuna ukuthi tendeke kuwe dani ngosuku ngikhetha mina. So ngileto tinto leto le Jesu Kristo kanye naletinye eletimensioniwe lapha kuleli verse lolifunzile ukuthini, ukuthi ngito letimvula letikhombisa ukuthi sikuthi siphendukile cobo sabela kuJesu Kristu. But just ngifuna ukukhomenta kuleya ngalana ku2 Corinthians ithi siba izidalwa ezintsha. Lokho ukuthi sibe izidala ezintsha lokubaleke kakhulu because kukhombisa ukuthi ugucukile bosidala lesidala lo mdzala sofile and then ngemuvu lo njani lo musha kuwe. So ingako ke ngito timvo letibonakalisako nasibona thina ngemehlo ukuthi yes umzalwane umoya kahle kahle vele sogucukile. Amen. Amen. Siyabonga, ngiphakanyelwe ke I think asoze siyifunde yonke ukungqina lonto ogqibo uyithetha. Nxa sibuka i-first part ye-quotation apha ezansi ithi inguquko izobonakala esimilweni, imikhuba okulandelwayo, umahluko uzocaca futhi unqunywe phakathi kwalokho bebeyikho ngaphambi nalokho abayikho manje. So yinto esiyibonayo njalo ukuthi kumele kubonakale umahluko ngoba ivesi ithi usuyisidalwa esitheni esitsha. Angazi ufuna ukukhomenta apha ku quotation?
singadlula nxa sisiya ku number 2 ukuba isidalwa esitsha ukuba isidalwa esitsha uA yisiphi isithelo esivezwa yilabo abangcweliswe ngomoya na yisiphi isithelo esivezwa yilabo abangcweliswe ngumoya oyingcwele na ngumbuzo esufumanayo incwadi yamaGalati 5 verse 22 and 23 but the fruit of the spirit is love joy peace long suffering gentleness goodness faith meekness temperance against such there is no law angazi ukuthi ufumaneni mzalwane ngesikhathi ufunda so lana ke sitfola leto tithelo leto takamoya batichaza laphana nga-1 yabona ngathi wadibukisisa laphana sitfola 9 yato sokucala bathi uthando imvo lehle kakhulu uthando bathi uthola ukujabula uthola ukuthula uthola ukubekezela uthola ububele ukulunga ukukholwa ubumnene ukuzithiba tonke letinto leto tikhombisa yini tikhombisa letithelo letiba khona uma kusunani uma kuhamba na Jesu Kristo okanye tikhombisa letithelo takamoya tokwempilo yethu but nalapha kule spirit of prophecy kukhona letinye timvo letihle lekukhomenta ngato letivelako lapho so laphana bathi the proud and self-asserted becomes meek and lowly in heart letinye takhona notifunza tihambelana even naleli verse eceda kulifunza ngalangedulu so bathi lana abantu abazigcabayo nabazibona ngengcono nabazibona bengcono kunabanye baba abantu abazimisele nabangazigcamisi amen so ngiletinye timvo leto letivelako ngoba kuthi wena njani ngoba ukuthi uveta letithelo leto takamoya so ngikoke lokho kuvelako lapho siyabonga sidlulela buyini ubufakazi bokuphenduka kwangempela na buyini ubufakazi bokuphenduka bangempela na incwadi nguYezekiyeli 33 verse 14 and 15 sizayifunda again when I say unto the wicked thou shalt surely die if he turn from his sin and do that which is lawful and right if the wicked restore the pledge give again that he had robbed walked in the statutes of life without committing iniquity he shall surely live he shall not die siyabuzwa ke ukuthi what is the evidence of genuine repentance esizayibona emntwini so lana ke siyathola ke ukuthi inguquko yangempela lekhombisa ubufakazi ukuthi yes lo muntu uGcobocobo ugucukile bathi lana lo muntu lona uyenda lokushiwo ngomthetho and futhi nalolu kulungile lokho kubaleke kakhulu lokunye ke lokuvelako laphana ukuthi ubuyisela lokho ayekweba uma kusibo umuntu ukuthi uyaweba uyatshontsha lokho timvo lokho ubuyiseta back because leli verse lisho njalo indeed ukuthi no lo muntu lona because ugucukile ngile timvo letivelako ukuthi suyadisola kule timvo letibi lotende njani lotendile and then soyena njani suyabona ukuthi lemvo lena akusiyo lebe kufuna ngihambe ngayo and then lana bathi lo muntu lona uhamba ngezimiso zokuphila kuhamba ngetimiso zokuphila basho ukuthi kulandzela lonke livi leliphuma tokomlomo waJehova kulandzela livi lenkosi so and then lenye into futhi levelako futhi lapho siyathola futhi ukuthi lo muntu lona akasatinikeli ekeleni timvo letimbi and then lokho timvo leto nohlanganisa tonke tiyakhombisa ukuthi Gcobocobo lo muntu lona unani Gcobocobo lo muntu lona impilo yakhe seyiphendukile ngakwaCobocobo isilana lithamvo laNkulunkulu ubone lithamvo naNkulunkulu uphindze abone lithamvo nabo bonke abantu so lokho ke
nako letinye timvo letikhombisa ukuthi uNkulunkulu cobo sisamthandza. And then even nemsebenzi lekumele awendele inkosi according to the spirit of prophecy bathi kuye lo muntu loye kuba injabulo. So lokho ke kutokhombisa ukuthi hayi sesiyabona ukuthi hayi mzalwane ungacobo uyene njani uphendukile because tonke letimvo latiyendako tiyakhombisa ukuthi hayi cobo uphendukile. And then bathi uyazidela bathi ngokuzidela kwakhe ngato tonke itimvo lanato bathi kuye kuba injabulo. Kuyakhombisa ukuthi like lo muntu lona vele impilo yakhe itshintshile yabuyela kubani kuJesu Kristu. Amen. Ubufakazi bokukhombisa ukuthi impilo yakhe itshintshile cobo. Hayi siyabonga. So icho ke i-first line quotation esinikwe page 59 ithi abukho ubufakazi benguquko yangempela ngaphandle kokuba kusebenze imvuselelo. So iqukumbela yonke lento obuyikhuluma mzalwana ngazi ikhona icomment ofuna ukuyikhomenta ku quotation. Siya kwelesibili usuku amaphupha amabili, two errors. Ithi ke nombuzo esunikiweyo ku A yimapi amaphutha emukelekayo kumaKristu azishoyo na. Ima ngifunde na ku English. What dangerous errors are accepted by many professed Christians? Ivesi ke yokuqala ku Philippians 3:9 and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Romans 10 verse 3. For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. James 2 verse 17. Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Ithi ke zeziphi wawaphi amaphutha esiba nawo xa sithe sathini saba ngabantu abaprofesa ukuba ngamaKristu. Lamaphutha lawa lamabili and maphutha lajwayelekile tokole community ama Christian uma ungafika tokole Christian namuhla wolubude ukuthi insindiso sithola njani yowela ku one of the two kulamaphutha lawo. Number 1 laphana bathi sibuka imisebenzi yethu si trust ukuthi singakhona kuyenda yonke into nemisebenzi yethu uNkulunkulu. Lokho kufaka phakathi ukuthi sibuka lokulunga kwethu. uNkulunkulu uthi sithe kuye sinjengoba sinjalo without le misebenzi yethu, and then yena ke utosipha musa wakhe, and then sikhona ke ndale imisebenzi lemihle ngaye. And then that is liphutha lokucala lento abalalenda kongileyo. And then liphutha lesi2 libelendako ngikuthi umuntu athi hayi Jesu Kristu mina utongamukela njengoba nginjalo. And then nacatha lapho athi akudzingeki imisebenzi after Jesu Kristu sangene njani sangamukelile noma ngaphila lempilo yami lebe ngiphila in the past. Hayi akunankinga ukuthi nethi mina ngahlala phansi ngithi hayi lo musa kaNkulunkulu sengiwamukelekile and then ngiwela ngiwashako lo musa loye. And then seku right. And then lana ke siyathola la bathini bathi likholo kufanele lihambisane nani nemisebenzi ngokuba ngithola lo musa wa Jesu Kristu uproducer yini la kimi ukhipha imisebenzi lemihle. So ngilevulele ukuthi say overlook as Christians today, and then kuyimvolo ukuthi kufuna ibe clear ukuthi uNkulunkulu kahle uchaza kuthini nakakhuluma ngensindiso. Amen. Yes, siyabonga uzichaze kakuhle mzalwane. uNkulunkulu engasinceda sikwazi ukuthi asinakwenza nto singekho kuye. uB wethu uthi how does the new covenant promise make it evident that the grace of Christ does not exempt us from the obedience to God's law? Incwadi yamaHebhere
8 verse 10, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Esbili, Hebrews 10 verse 16, this is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. Sifumanani ke mzalwane nxa sibuzwa apha ukuthi ngomphi umnqophiso esiwuthenjisiweyo ozoba ufakazi ngenceba kaYesu. Sifumaneka amaxesha amaninzi thina sithi hayi siyaqhutshwa kule xa kumele sithobele or sibe obedient. Iyabuzwa apha ukuthi senze njani. Lana ke kuHebrews sithola lamavi lawa ayiyenta nje ukuthi ibe sobala lenzaba, ngoba uNkulunkulu ukhuluma lana ukuthi le mithetho yakhe uthi uyifaka etingcondweni tethu. Uthi akagcini lapho uthi aphinze ayibhale etinhlitweni tethu. Lokho kwenta ukuthi lemvelo yethu iyente njani, itshintshe ukuthi iyente inzandvo yakaNkulunkulu. So uma uNkulunkulu abhala lemithetho enhlitweni yakho aphinze ayifaka etingcondo yakho, lokho vele kusho wona ukuthi everything lo yiyendako uyentela uNkulunkulu. Even nenhloso yakho, injongo yakho, yonke into ibuke kubani? Ibuke kuNkulunkulu. So ngiloko ke lokuvelako lapho. So lokho kuba yini? Kuba ngilobufakazi bemusa kaJesu Kristo lobuvelako kulabo labamlalelako. Amen. Yes. Siyabonga. I think inqina lento ogqiba uyithetha nxa sibuka kwakwi-quotation yokuqala upage 60 nxa ivala apha ezantsi ithi ukulalela umsebenzi nokuthembeka kothando kuluphawu ngempela lobufundi. So sibona lokho ke ukuthi nyani obedience, the service and allegiance of love is the true sign of discipleship. Amen. Angazi if ikhona into ofuna ukukhomenta ngayo. Amen. Before siye ku Wednesday ithi salvation a free gift. Salvation a free gift. Ithi insindiso isipho samahala. Umbuzo esiwutholayo ke u-A uthi what is expected of candidates for eternal life? Yini ebukiweyo o ejongiweyo kwabo abazithembisa ubomi obunaphakade. Incwadi yokuqala nguJohn wokuqala chapter 5 verse 20 verse 2 and 3 ithi by this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous. 1 Corinthians chapter 7 verse 19, circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God. Umbuzo esiwufumanayo ithi ke what is expected kwabo abazithi they are candidates for eternal life. So imvolo elinzekelekile ke kulabo kulinzeleke ukuthi number 1 bamthanze kuNkulunkulu. Labo bazalwane kufanele simthanze uNkulunkulu ngezinhliziyo zethu tonke, and then sigcine nemithetho yakhe. Yabona uma singagcina imithetho kaNkulunkulu, hayi impilo engunaphakade bazalwane iba yethu. But lapha kule spirit of prophecy iya expounda lenzaba, iyachaziwa further. Kuthiwana lapha kule spirit of prophecy kufuna simamukele uJesu Kristo njengemsindisi wethu. Uma simamukela uJesu Kristo njengemsindisi wethu, hayi kusho ukuthi singilabo labaphila bayile njani, balinzele ukuthi uJesu Kristo abaphe isipho sokuphila longunaphakade. But akugcini lapho kufuna sivete similo lesifana nasa Jesu Kristo. Ukuthi la kulesimilo sethu lesidzala kufuna sisiyene njani, sisihlanganise nalesimilo sethu sa Jesu Kristo ukuze isimilo sethu sibe sihle.
and then nasiceda lapho sena njani nasiceda lapho sigcina lokuxhumana kwethu naJesu Kristu ngokukholwa ngaso sonke isikhathi because ngoba ungachumana naJesu Kristu ngaso sonke isikhathi uyaluza le connection legonayo lokho ukuyena ngoswele njani ufunze live lakho practice lokho Jesus Christ akene njani akufundisa kona ngaso sonke isikhathi and then ithi lana kufuna si sarende injongo yethu okanye iwili yethu kuye ngaso sonke isikhathi lokho kubaleke kakhulu futhi again and then etimpilweni tethu kufuna kuvele lesimoya saJesu Kristu tonke letimvo leti tikhombisa yini tikhombisa ukuthi labantu laba kahle kahle ngilaba lokuthi ba expectwe ukuthi babe ama candidates ye eternal life ithi lana lenye imvo lokufuna siyende kakhulu ithi siyende imisebenzi lemihle yaJesu Kristu lemisebenzi la yani imisebenzi yokulunga nokulalela and then singabe sisiyaphakamisa kakhulu and then sitende siphakame kakhulu ngaso sonke isikhathi kufuna kodwa ngaso sonke isikhathi sihlale njani sitithobile ngiloko ke lokhu expected. Amen. So iyangqina apha nxa ubuka ithi ayikho into ekuthi ngibukela ezansi quotation ithi so we have nothing in ourselves of which to boast. Yes. We have no ground for self-exaltation. Our only ground of hope is in the righteousness of Christ, imputed to us, and in that wrought by His Spirit, working in and through us. Lapha nyani le quotation isibonisa ukuthi insindiso imahala. It's free. Kukuthobela nje okufuneka thina sitheni sikwenzile. Inkosi ke ingasinceda sikwazi ukuthi sithathe i-advantage yalesi sipho ke esinguJesu Kristu. uB wethu uthi although the Lord has made provision for all to obtain salvation, why do some miss the way? Ephesians 2 verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of who? Of God. Not of works, lest any man should boast. Acts 4 verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Romans 9 verse 30 to 33. What shall we say then? That the Gentiles, which followed not after the righteousness, have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith. But Israel, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness. Wherefore, because they sought it not by faith, but as it were by work of the law, for they stumbled at the stumbling stone. As it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. Ithi ke sizinikiwe ke ezi zinto. Simnikiwe uYesu, sonikiwe umoya oyingcwele ukuthi sikwazi ukuthi sifumane insindiso. Uthi abaningi bethu asifumani or we miss lendlela. Umbuzo utsho ke mzalwana ngazi ukuthi uye wafumanani xa ufunda. Ngitholile nawubuka lapha ku Ephesians ithi laphana kungasimisebenzi yethu ngokuba sidobosta. Bantu labafunza la mavlawa most of the time sicabanga ukuthi njengoba uNkulunkulu asinika lesipho lesensindiso and then from there on ngimherisi just ngiyachubeka nempilo yami leyo solo ngiphila akuna kutshintsha okanye utshintsho lelivela kuthi impilo yami ngisukuchubeka ngiba lo Harris lobe solo nguye
ngabe se example ngoba kulo Harris lo solo abhema nasamachwala ngithi hayi just nje as long as mina ngamukelele sipho uNkulunkulu vele ushito ukuthi akafuni imisebenzi bakhotha lamavlawo but lamavlawo achaza kuthini na achaza ukuthi mina ngiHarris ngiyawona nje ngoba njalo kude emsebenzi lengawuyenda kimi ukuze ngikhona ukuthola insindiso mina ngiHarris ngidaka Jesu Kristo uyangisita ungipha musa wakhe lo musa wakhe nasofikile la kimi lo musa wakhe usebenza tithelo letihle kimi and then tithelo letihle setiyavela sokuba yini sokuba ngilelo kholo lami lelo lemsebenzi kuJesu Kristu from that point uchubekela ngaphambili so level lena kuthi ukuthi kahle ngame emagama thine ngathini siyayimisa somehow because sitshela kuthini sititshela ukuthi like kunale ishisakalo lokuthi ngathi ngayenda something kuze ngithole insindiso kanti uNkulunkulu no uthi hayi uya nje kunjalo yavisisa akudingeki imisebenzi yakho and now ifunza lapha le spirit of prophecy ithi just into funza just lapha ku second paragraph the first line ithi that so-called faith in Christ which profess to release man from obligation of obedience to God is not faith but presumption. Baza kusilo kholo lekuyela njani lekenda ucabanga ukuthi hayi there is nothing lekufuna ngiyende after sengithole insindiso. So ngiloko ke lokuvelako lapha and the level is very very dangerous and yes affect kakhulu sibantu siphila emhlabeni. Sometimes nalamavu laba bakhuluma ukuthi hayi we are no longer under the law but under grace. And then level ekhona abantu abakhona ukuyivisisa ukuthi isho ukuthini and then ngalendlela leyo sebacaba ukuthi hayi if I'm not under the law kusho ukuthi angigcina umthetho kaNkulunkulu kanti lokho kusho ukuthi uphold yini umthetho kaNkulunkulu because we are not under the condemnation of the law. So umuntu ukusisa kahle le context ihambelana nalokho lokubhaliwe la. Amen. No siyabonga ngangimamele lento zihamba zombili. Awehluli ukholo nemisebenzi. Now ukukholelwa kuYesu. Remember nxa sifunda ngokholo kuncwadi yamaHebhere ukukholelwa kuyinto etheni ongenabungqina ngayo ukuthi ungayibamba uthi nayo uthathe ngokholo. Then imisebenzi still ube ubonisa ukuthi uhlonipha abantu uNkulunkulu. Ngoba nxa sibuka kwalapha ku quotation nxa isehla uYesu ngabe quote apha kuncwadi yendumiso u40 verse 8 ithi I delight to do thy will O my God. Yea, thy law is written in my heart. uYesu wathetha lamazwi bawadibanisa nonantu ukuthi I delight ukwenza imisebenzi. So naye uYesu waphila wayigcina lemithetho ekumele sithi siyigcine. So awusoze namhlanje wena ubuye usithi hayi siphila ngaphansi komusa asiphili ngaphansi komthetho ngoba uYesu yena ngokwakhe wathini wayigcina. Amen. Siya ku Thursday abiding by faith. Uthi how did the apostle Paul live victoriously? 1 Corinthians 15 verse 30 and 31. And why stand we in jeopardy every hour? I protest by your rejoicing, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. So how did Apostle Paul live victoriously? So lana ke siyathola lapho ku 1 Corinthians just into commenta nje ngale last part ya verse 31 uthi ngifa nsuku zonke kusho Paul. Yes. So lokho ke kukhombisa yini kukhombisa ukuthi Paul bekaphila ngalempilo leyo ukuze ancobe ngathi ufuna sife njani sife malanga wonke uma ukuthi usesenetimvo lotiyendako kufuna wena lesho ukuthi itimvo lethu wena njani uletha kuJesu Kristu while kusesenesikhathi. But nawufunza lapha kulo moya wesiprofeto babala letinye timvo lesikhulumile ngato ngala ngetulo lapho usemenshina khona ukuthini kufuna sigcine lo budlelwano lesinabo naJesu Kristu ngokukholwa. That is the way le Paul bekayina njani
bekathola i-victory ngayo because bekanebudlelwane nabani naJesu Kristu loNkulunkulu wethu. Ngaso sonke isikhathi bekayena njani bekasurrender iwill yakhe continually kuJesu Kristu. So some of the things uyabona ukuthi kuyavela lesikhulume ngato ngalapha eTulu, and then kulalela kubalekile kakhulu. Very important because live lenkosi lisifundisa ukuthi sifuna sele njani kufuna silalele yonke info okanye yonke i-requirement yemthetho, each and every requirement. And uyambona Paul impilo yakhe the way bekaphila ngakhona ukuthi bekaphila lempilo leyo of piety, hlala njalo eyathembele kuJesu Kristu ngaso sonke isikhathi. Bamthatha bamfaka ema-prison, bamfaka kuphi noma emzimeni akukhathalekile. Yena wena njani uthi ngiphila impilo yokuthi ngilalela Jesu Kristu ukuthi ufuna yini empilweni yami. Bathi futhi inhlitiyo tethu kufuna njalo sithi hlanganise tibe yinye nenhlitiyo kaJesu Kristu ngokuthi siyende njani ngokuthi sinikele kuye. Lokho kubaleke kakhulu because kahle lokhu kusho ukuthi ngamanye amagama kusho ukuthi uyafika kuJesu Kristu uyanikela njengevessel olidziwa uthi uNkulunkulu yenda anything lofuna kuyenda ngami. Yonke injongo mina lesengiphilela ngiphilela bani? Ngiphilela wena because wena wini because wena uNkulunkulu wami. Lana bathini bathi kufuna sihlanganise iwill yethu newill yaJesu Kristu. Imicondo yethu okanye ingcondo tethu kufuna kube ingcondo le-1 lengcondo yaJesu Kristu, even nemicabango yethu kufuna ke ibe imicabango yaJesu Kristu. Lokho kukhombisa ukuthi sonani unesimilo saJesu Kristu. So Paul bekaphila ngaleyo ndlela leyo. Amen. U-B uthi injabulo engakanani umhlabeleli ayigcizelela ekuphileni kwakhe na. Sifumana ke amahubo 119 verse 97 ibonisa ke ukuthi yeyiphi injabulo umdumisi or umhlabeleli the psalmist express in his own life. Asifunde indumiso or Psalm 119 verse 97 udumisa ethi, oh how love I thy law, it is my meditation all the day. Sithola nomzalwane la siyathola ke ukuthi umsalmist uyaveda impilo yakhe lapho ukuthi yena uthanza umthetho waNkulunkulu, uthi ngiyazindla ngemthetho kaNkulunkulu. Shothi Paul lo David bekubonakala gcobo ukuthi uyamthanza uNkulunkulu because each and everything yonke imvo lebekayenda ngaso sonke isikhathi bekuyendela ukuthi hayi lo mthetho waNkulunkulu ngiyawuthanda. Shothi ufuna ufike kulizinga lokuthi lo mthetho waNkulunkulu uyawuthanda uyaphila ukuwe ngaso sonke isikhathi, and then bese suyasubmita tukwani tukwe kaNkulunkulu. But imvo lebalekile likholo lelinemsebenzi ngekuthanza nangekuhlandeka kwemiphefumulo yethu kubalekile basalwane. So ngileto tinto leto ke letibalekile lefuna ukuthi sitiyende ngaso sonke isikhathi. Amen. Yes, ngifuna nje ukungqina apha ngoba into esifumana apha kwi-quotation uJakobe 2 verse 19 uthi namadimoni athini ayangqina nawo. Ithi uJames 2 ithi the devils also believe and tremble, but this is not faith. Yes. Then enhla kwakhona ithi when we speak of faith there is a distinction that should be born in the mind. Yes. So siyabona ukuthi uPaul nxa esithi I die daily ngasenhla, then apha umdumisi yena nxa ethi ngendlela awuthanda ngayo umthetho he meditates all day. Ngumuntu ophilela bani inkosi yethu. Angazi ke if une comment mzalwane sesifikele emaphethelweni yesifundo. Isihloko sethu namhlanje besithi the test of discipleship. Esizulwini ke ibithi ke yona ukuhlolwa kobuntoni kobufundi. Inkosi ke ingangasinceda sikwazi ukuba ngabafundi abakwazi ukuthi xa behlolwa bafumaneke befanelekile.
isifundo esilandelayo sicela sizilungiselele sona lesson 8 ethi growing up into Christ. Sizawuvala ke isifundo sethu, sizawucela umzalwane asithandazele. Singavala amehlo babukele emakhaya. Baba wethu wasezulwini, mdali wezulu nemhlaba, siyabonga Nkosi lithambo lakho nomusa wakho ukusihlanganisa, sihlangane ngesifungo sakho. Sicela Nkosi lokusifundisane ngako. Makube Nkosi kuhlala etinhlitweni tethu. Kusiyende Nkosi sibe nebudlelwane Nkosi lobusenzelane nawe Nkosi kunakucala. Kwangathi Nkosi ungabusisa wonke umuntu Nkosi ladobekela le video, siphinde sihlangane futhi ngalokudako Nkosi. Siyabonga umusa wakho nelithando lakho. Bani nathi usibusise sisonke ngaye mfelo wethu Jesu Kristu lophilako kuze kube phakade. Amen. Amen.